nya eton siawo nye. Kpɔmɔna aƒetɔ si wɔa eƒe ŋugbedodowo di la. Kpɔmɔna aƒetɔ si wɔa eƒe ŋugbedodowo di la. Nye dia toɖoɖo nyui na mia dometɔ ɖe sia ɖe.
Mawu fofo la kple Yesu Kristo fofo la ƒe vi. Nave mianu akpɔ nublanui na mi. Eye wòana ŋutifafa mi ame siwo lɔ̃a mia nɔewo le nyateƒe la me. Amen. Miayi subɔsubɔ la dzi kple ha 580 ƒe kpukpui gbãtɔ kple evelia. Yesu mieƒoƒu le afii le wo ŋkɔ kɔkɔe la dzi. Na wo nya natrɔ na mi ne miazɔ wo mɔ dzi. Wo nya la nye kekeli na wòakle ɖe mia me ke afia nyateƒe mi. Ha 580 kpukpui gbãtɔ kple evelia. Miadzi le titrenu. Akpena Yehowa, mi de gbeƒã eƒe ŋkɔ, eye mi de eƒe nuwɔwɔwo fia le dukɔwo dome. Mi di ha nɛ, mi ƒo saku nɛ, eye mi ƒo nu le eƒe nukunuwo katã ŋu. Mi ƒo adegbe le eƒe ŋkɔ kɔkɔe la ŋu. Ame siwo katã dia Yehowa la ƒe dzi nekpɔ dzidzɔ. Amen. Le anyinɔƒe miadi ha 18 ƒe kpukpui gbãtɔ, 4 kple 5. Akpe na wo fofo mavɔ, woe wɔ nuwo le ɖoɖo tɔxɛ me. Na amewo katã na dzesi be wo ɖeka si ŋutete katã le. Ha 18 kpukpui gbãtɔ, 4 kple 5.
Mina miase mɔƒlɔnu. Le mawo ƒe lɔlɔ̃nu sese vɔ megbe míadzi ha alafa ɖeka blaenyi-vɔ enyilia ƒe kpukpui gbãtɔ. Nye lɔlɔ̃tɔwo, esi wodo nu siawo katã ŋugbe na mí ta la, mina míakɔ mía ɖokui ŋuti tso nu siwo katã ƒoa ɖi ŋutilã kple gbɔgbɔ sia la me. Ale be to Mawu vɔvɔ me la, míazu ame kɔkɔewo kemkem. Amen. Le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu yiwo na míese fifi la nu. Ame sia ame netsɔ eɖokui fia Mawu le nu yi me wòse la gɔme. Emegbe míadzi ha blaenyilia ƒe kpukpui gbãtɔ. Menya be mewɔ nu vɔ̃ ɖe ŋuwò. Nyemeɣla nye nu vɔ̃ɖi wɔwɔ la o. Megblɔ be maʋu nye dzidadawo me na Yehowa. Tete netsɔ nu vɔ̃ si mewɔ la ƒe fɔɖiɖi la kem. Amen. Miase Mawu ƒe amenuvenya le amenuvenya sisi ƒe míadzida alafani blaade-vɔ-enelia kpukpui gbãtɔ evelia kple etɔ̃lia. Ne to te ɖa eye togbewo ʋã hã la, nye amenuveve mate ɖa le ŋuwò eye nye ŋutifafa nubabla maʋã o. Yehowa nublanuikpɔlae gblɔ. Amen.
Ekeli Abatani. Avia ode maupanya la maupanya ya uti poti pe aklonu wo na koi na dwachona wo na jae echohosa kolo na zovana na do maupanya ko azu jonu miele kaka maunya zu jonu miele kaka wae azu ajagba yele kaka maunya zu ajagba yele kaka wae Edia masiama pakolo, edia masiama palo, no matoba masiama neva dupo. Avia ode, maupanya la, maupanya ya uti poti pe. Aklonu o na koe, na rachona wo na jae. Echohosa kolo, na zavana na do maupanya ko. Echohosa kolo, na zavana
Miaba metitia osofo obeye ele gboreme divevie be ya subo plimi egbe osofo wezon lo nenema ke miele wezo domne kekeli radira to avatame mia atsɔgbe na woƒe nyaŋudela woado gbe na mi ne amania yi wotsɔ vea woaɖe na mi le miniti 2 kple 3 me kema kekeli tso aʋatame ƒe dɔkplɔ ha nyaŋudela mietsɔ gbe na mi netsɔ. Ome ware mi agbɔ le ge yi o lo. Ave. Mi me kpe fia alo menye miawoe a. Ome ware mi agbɔ le ge yi o. Enyo. Osofo akpe. Miele ɖeka. Kristo. Yakpata miele. Novio nyayele osia wana mianya. Yesu Kristo enye dzidzɔ gã aɖe na mi gbe abe mianɔ avedzi hameame ne miasubɔ kple avedzi hamea. Miexɔ gbedoname tso aʋatame hameame va na hamea katã. Enye dzidzɔ ɖe na mi magagblɔ ke be
nous n'allons de mon programme mi o gbede ke wa dia ne wate ajeji e yo long be yo ahomi akpena mi akpena rame akata si o homi ho e yo gal mi ahoji kwa endi ami eva aveji abe evio ene ela be aveji kekeli ni nona kekeli apartment kwa ano ti dromi vevie be egbe mi va no ano le mi ano gbo kwa eya eji ko mi va ro be mi va po mi ano mi adogbe na o ni mi adogbe na ha mi akatan akpe yo enyo so ijia zone 2000 zone 2 be klola ha o le nya dome o ti tene ha mi ane akpo enyo osofo miawezo mianya mia ben kowe ple do pe ke mi le do klo ha me e de kuku o yo nambe gali kojo freeman enyenye subola gbanto na kekeli apartment okay oyo nambe khometo komla serafe benye subola pekpedento batole apartment be kekeli hameme oyo nambe ok afi Véronique enyenyi organisateur akpe yo akpe kema miawezo mi kwesebe mi ape mi adomenono anya yayra son ne mi tro ive do avatamea mi adogbene osofo kple ha mi akatana mi lo akpe mia atsogbena commission jeunesse fe kplolao miniti eve ne enyayo lea waka otana miniti eve tonto yemiena miele deka mi katan miele deka yo mi dakpe ona mi ti ame ve mi agwa jiji nya sugbo mi jibe mi adakpe na ma ube ele mi akplom le mi ape wana ome eye ni chomi ou semaine culturelle wana onu azon mi ape wana velia ile mi aji ji mi ato ni chomi mi ragbea mi da encourage be forum des femmes chrétiennes d'impact wana yanye wana tutugban le togo nyanyu ha me ame eye le Christo ha mo me parce que nyatem accord vivi c'est ado dijona nyano nyano surtout parce que no be 8 mars mi nyabe nyono vazan allo o mi do nyanchina la mi biji do ma no be 31 juillet me ka azan kayo akpe eya domira be micho epe me forum andare juillet me elle avait 31 juillet elle nye nyonu Africa to journée internationale de la femme africaine nyavazai mimenyo eya wabe epe micho forum andare du 25 au 2 histoire de célébrer la femme africaine et spécialement Mia Christo Towo kwa wana yo le miadia epe no eyima ya anuale nicho mimiragbe le 25 juillet chondi ga sieke tutu Mia no gbedo ko ma fi abale yimi le ne kwa Mia no gbe soso me ko sebe yimi bona so le me akwa ima ko fla o ma vire na mi amoka mo ko nyabia wala cho na mi pour le 25 juillet ne miava nya hu onanu adogo pele nyakaka do lao mi d'encore jibe master class et conférence de presse ne mi akọ hu nde onanu
mille dit bien mobilisé autour de 500 femmes. Donc à Ewebe, Toke avait dit que tu peux réserver 400 places nami. Et ni o ma vie ko le manamia, mi réserver 400 places na nyonu les avait dit. Normalement participation dans forum c'est à 5 000 francs. Mais tout m'a fait préparer nous mais mi dit avait dit nyonu la participer gratuitement. Léa nous nemi pas samedi mais on a wa kosiragbe. Il y a eu concert, Toga, Otroga, Enneme, les Bédou Homafi. Il y a pas Hadia Yomie, Ekpea Maye du Fond. Le dimanche, le jeudi 30, de 7h à 8h, il y a à mes pépéo, il y a participé au forum, atelier, il y a jeudi. De 7h à 8h, il y a 9h toujours, tu as on a dit comme ça sur 15h. Il y a une femme chrétienne, pilier du foyer, actrice stratégique du développement communautaire. Nous Christ auto, fomé, fait sortir, fait du corps, fait un coq de déniao, de quoi, fait tometi. Donc à miak pere mian ontibe, miak deha, à me couper yo va fiami noua, wa aga demobe naga tiré di ou na pour leadership et engagement communautaire nya vubo nya pour courenci ne nya attiré di nya fait gagnao nya pour courenci firagbe wona ayeji mimiragbe a nya wu wona nu ple nya de livre mi dango livre blanc e go be wona yo mi ya ragbe ple firagbe a awonu mimiragbe ndia nya fofore agbanle ademe mi dans encore livre blanc ouais mi a cho la so plaidoyer na nyonu le kemi aten pere nyonu tibe amoyo nya si do la kle to bubu wa tem akpere onti auprès des institutions financières auprès des autorités de l'église wa cho te pe tokena nyonu e mi awonu mi ragbe a fi considéragbe a mi va désolé e considéragbe otromia na ga wonu pe ajiji ona tokere e choral toke ole nicho memeragbe kosiragbe le 2 août nyava adogo le agboso some mi ko se ma wa pere mi antibe nya wona ya akode bubu efen konti mi dibe avedi ko me gbedo ko a ni ododom kosira e ata mi dibe wona ya le ba mobiliser mo la agboso some les filles ble godo ni ba cho do ma ofen courage mi da pe na mi nyava alo mi dakwe nyaone nema akpe na soheo fofua pe bolola le dodo sia o takema mia blibe mia kpo gome le wome mi dakpe ne mausi de mobe le pekuha bobo pe hia onu na enwong dowo be wa nyase na mawu plemion sia mie efle do nu adeo nao wa wenye yo le miape nkume tumba agbale glatio plenu bubuo kema mie le wong ti kom rena wong dowo le mau fofo la vila kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔme amen. Mi de koko mi va xlã asi ɖe dzi ne miase egbeme ne. Enyo akpe mi fo choyi ne mi ade asi ondo me fan
azɔ mía ayi edzi kple ŋkeke adzi gbeƒã ɖeɖewo egbe kuasiɖa siamlɔm wi asiekelia enye kuasiɖa enyilia le Pentecoste megbe Trinitate kuasiɖa adrelia nyati siwo ɖe tso mawunyawo me eyae nye be kpɔ mɔ na aƒetɔ si wɔa eƒe ŋugbedodo dzi la kpɔ mɔ na aƒetɔ si wɔa eƒe ŋugbedodo dzi la nyitsɔ kuasiɖa si va yi dinunanawo ƒe ƒuƒoƒo eɖe franc akpe alafa ade bla asieke bie dzeɖeka kple bie ene 690 140 francs nyitsɔ ma mieɖe ame akpe ɖeka alafa eve bla etɔ̃ vɔ adre kpɔ gome le subɔsubɔa me ametsitsiwo alafa asieke wi atɔ̃ ɖeviwo alafa etɔ̃ bla vevɔ eve egbe eyae nye lãmesẽ kuasiɖa ƒe nuwuwu le hamenɔƒe ɖe sia ɖe le nunaɣi míawɔ nunana evelia hena míaƒe dɔyɔƒewo ƒe tutu le hamea me lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me le ɖoɖoa nu mía ana aƒetɔa ƒe nuɖuɖu kɔkɔe la le hamenɔƒe sia me nyitsɔ kuasiɖa si gbɔna ɣleti sia ƒe ŋkeke blavevɔ adelia míetsɔ apostolo Paulo ƒe nyayawo le mia yɔm hena ɖokuimeyiyi be ele be ame na adzro eɖokui me akpɔ hafi wòava ɖu abolo sia ƒe ɖe eye wòano nu le kploa nu kple nya siawo mía ayɔ ŋkɔ nyitsɔ yawo ɖa kple fiɖa ŋdi ga enyi de asi na ga wuieve eye ŋdɔ ga etɔ̃ de asi na ga ade dzadzraɖo sɔleme manɔ anyi le memleɖagbe fie o le enya si ne gbɔna fifi la ta ne aƒetɔa ɖe mɔa kema mía nɔviwo aƒedzinu Fabrice kple Dramani Valérie wa axɔ yayra ɖe srɔ̃ɖeɖe dzi le hamenɔƒea me afi nyitsɔ memleɖagbe ɣleti sia ƒe ŋkeke blavevɔ atɔ̃lia subɔsubɔ adze egɔme tso ŋdɔ ga eve kple afame tututu míabia tso mɔkpɔkpɔ hadziha si be wòa akplɔwo ava ŋgɔgbe ne mía adze siwo.
dze xoxo enea mia nɔvi Fabrice enye hamevi le mia gbɔ le afi hafi va dzo kema eɖoe kplikpa be yeagbɔ va aƒea hena wɔna vevi yawo nɔvi nyɔnu Valérie eya katolikotɔe vɔ mie kaɖedzi ba le azɔlia le yiyim fia koa etɔtrɔ ge zu míaƒe hametɔwo dometɔ ɖeka mie dzesi Togo dua ƒe amenkutawo dometɔ ɖeka yi ke nye aƒetɔ Dramani eviae koa nyitsɔ mem le ɖe agbedzi wòle tso ga eve kple afame tututu le gbedoxɔ ya me amewo le mía dome nɔ ge kema mie le mía kpem vevietɔ hadzihawo katã ɖe wɔna vevi sia ŋuti míatsɔwo anɔ gbedodoɖa me ɖem azɔliwo le wo ŋgɔ le kɔsiɖa sia me hafi mem le ɖe agbea woava Mawu kple hamea ŋkume koa míaƒe gbedodoɖawo nakplɔ wo le nuawo katã me le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me amen. Mɔkpɔ mitrɔ kplɔ wo ne woayi wo nɔƒe. Dzraɖo hena akpedada le nyitsɔ kɔasiɖa si ne gbɔna gbe. Míaƒe nuŋe kpedaŋkeke nyui eƒe sia me tɔ ele ɣleti enyilia si gbɔna ƒe ŋkeke 9 dzi le 9 août eyae anye míaƒe nuŋe kpeda nkeke nyuie enye ɖoɖo tso Mawu gbɔna mi ƒe sia ƒe eye mie eɖunɛ kema mía domame sia me na de asi dzadzraɖo me ɖe eŋuti eŋuwo nya le sesem ya gake Mawu megble mi ɖi o alo me nenema yea koa mía adzraɖo ada akpe na Mawu be ekplɔ mi ƒe ɖeka ye nye si ena mi ŋusẽ kple agbe mie le dɔ wɔm kema le eya nu mie gblɔe le subɔsubɔ gbãtɔ me be nyitsɔ ma subɔsubɔ gbãtɔ le egɔme dze ge ŋdi ga 10 kple afã le nyitsɔ kɔasiɖa gbe mía agaɖo ŋku nu dzi na mía nɔewo le Mawu nya gblɔɣi ku ɖe nu ŋekpeda ŋkeke nyuie ɖuɖu ŋuti eye nyitsɔ ma ke míama agbalẽ kotokuwo na mía nɔewo míele ŋku ɖom edzi ne yawo ɖaviwo be woawoe le zi me na eƒe sia me ƒe nuŋekpeda ŋkeke nyuia míexɔe se be wole dzadzram ɖo ɖe eŋuti Mawu na do ŋusẽwo. Ne Mawu ɖe mɔ
aƒlawu avedzi hamenɔƒe sagbado nutome kple aƒedokɔe nutome míaƒoƒu eye míayi aɖadzi mía nɔvi gamenoawo akpɔ le kuɖa ɣleti sia ƒe ŋkeke blavevɔ asiekelia dzi kema míebia be mia akpe ɖe edoa ŋuti to nunanawo me adzale alo menene woyɔnɛa aɖie nye nu yi sina me adzale míegblɔna adzale omo kple tɔwo awudodo nuɖuɖu ega hã ne míatsɔ yi aɖasrawo akpɔ egbe le ŋdɔ ga etɔ̃ kple afã me míawo kple hamemegãwo katã míado go eye mía agatu mía ɖokuiwo ɖo ɖoɖo yiwo le mía si na kuasiɖa sia tsɔdzo ɖa fie tso ga ade kple afã mía adzro mawunya me ŋtitidɔ kple gbedodoɖa anɔ anyi kuɖagbe ŋdi tso ga enyi kple afã me le fie mea mía asrɔ̃nu ku ɖe nuŋeŋezã ŋuti eye míado gbe ɖa míebia be sɔhe habɔbɔ nanɔ mía ŋuti nyitsɔku ɖagbe fie gbedzi nusɔsrɔ̃ siwo le ŋgɔ na mí míeda kpe na Mawu be ekplɔ mía nɔviwo mɔkpɔkpɔ hadziha woyi ɖe dzolo le kuasiɖa eɖetoa me tso fi ɖa de asi na kuasiɖa gbe wogagbɔ va ɖo mía dome de dzi míatɔ dzolotɔwo xɔ mi nyui ɖea woxɔ mi nyui ɖea eyi mieyi dzoloa egbe ya dome le wo dui miesea miekpo nana nye nama mi menya be dzolotɔwo menyo o miawo be wɔ dɔ lo akpe Biblia habɔbɔwo woanɔ adzaŋu tso ɣleti enyilia ƒe ŋkeke etɔ̃lia de asi na ewolia hamemegãwo le míaƒe nutomeƒoƒua me woanɔ agɔ ɖeke tso ɣleti sia ƒe ŋkeke bla etɔ̃ vɔ ɖekelia de asi na ɣleti enyilia ƒe ŋkeke evelia kpekuhabɔbɔwo le míaƒe nutomeƒoƒua me woƒe gbedzinusɔsrɔ̃ anɔ gble kɔmegã hamenɔƒea me tso ɣleti enyilia ƒe ŋkeke enelia de asi na asiekelia seva ƒe sɔhɛawo woƒe gbedzinusɔsrɔ̃ gã camp international des jeunes de la Seva alebe sɔhɛawo wotso xexea me ƒe du vovovowo me wova dze mía gbɔ ɖom le kpali me eye woƒe gbedzinusɔsrɔ̃a adze egɔme etsɔ eye wòawu enu le nyitsɔ kuasiɖa si ne egbɔna la kema míatsɔ gododo gã sia ade gbedodoɖa me bɔbɔbɔwo ƒe hoʋiʋli wɔna gã ɖe le eme va ge le ɣleti enyilia ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi le tokɔe ɣleti hamenɔƒea me tso ŋdi ga enyi me tututu alebe le habɔbɔ yiwo le gome kpɔm le festivala mea wotia míaƒe xɔseʋu tso aƒlawu ave dzi
Wole dzadzram ɖo miele ŋusẽ domewo hiahiãwo le wo ŋu sɔgbɔ vevietɔ le ganyawo gome koa mie le yɔyɔ wɔm na mi hametɔwo nenye be ame aɖe kpɔ nane be yeatsɔ ado ŋusẽ woea miate ŋu kpɔ mi kplɔlawo fa alo miate ɖe woƒe dɔkplɔha ŋuti eye mianɔ gbesɔsɔ be le nyitsɔ mem le ɖa ma miayi ne mia atutsuwo ale be woate ŋu axɔ ekploa ƒe ɖoƒe gbãtɔ agbɔ va mia gbɔ le afii. Ŋkɔŋɔŋlɔ hena kelili nusɔsrɔ̃ le edzi yim. Ɖeviwo xɔ tso ƒe 14. Nusɔsrɔ̃ le gɔme dze ge tso ɣleti 8 ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi ŋdi ga ade me. Míegblɔe be hafi wa adze nusɔsrɔ̃ gɔmea ele be hadzigbalẽ, ɣletigbalẽ, Biblia nanɔ wo si ele vevie ŋutɔ. Wole yɔyɔ wɔm na memleɖaviwo kple kuasiɖaviwo be woa adogo le wo nɔewo dome nenye be subɔsubɔa wu enu. Mie eɖe gbeƒã dada vokuyibɔ Ameyo Naomi ƒe kunya nyitsɔ kuasiɖagbe va yi. Ɖoɖoawo le ale kuɖa ɣleti 8 ƒe ŋkeke 5 míadɔm le mía gbɔ afii eye fiɖa kple memleɖa ɣleti 8 ƒe ŋkeke 7 kple 8 wɔnawo woayi edzi le ededu me le ŋɔtse kpeɖome. Ɖevi sɔleme tso agɔe fiɔvi le eƒe ƒe 30 zã ɖum kema wode wɔna vevi aɖe tome si le eme va ge le nyitsɔkuasiɖa ƒe ŋdɔ ga 2 kple afame tututu le hamenɔƒea me le afi ma. Woda ŋkɔ ɖe dzi be soirée des cœurs ale be wokpe cœur vovovowo hena hadzidzi. Wole mia kpem ɖe eŋuti. Tikea le mia dome le akɔyitɔwo gbɔ franc 1,000. Akpe dadawo le evi nyɔnuvi si Mawu na ƒome sue aɖe wodzi ta wole akpe dam na Mawu le eƒe amenuveve ta. Woƒe akpedanu enye franc 1000. Papa Segbedzi Nɔgbedzi Kofi si ƒe kukɔnuwo va eme tso le mía gbɔ afii heva yi wu enu ɖe Badza le kuasiɖa yiwo va yi mea. Eƒe ƒometɔwo eviawo wole akpe dam na Mawu gbã eye na hamenɔƒea katã le nu sia nu yi ke miewɔ la ta. Woƒe akpedanu enye franc 1000. Yere kuku wole mía domea. Wole mía domea. Aha, wole mía dome. Yo akpe na mi. Le ale si Mawu kpɔ evinyewo ta le sukuƒe si wu enu la me ta. Dɔla nyɔnu aɖe nye kem le akpe dam na Mawu kple le ale si ye Mawu gana be eƒe 1
dzeƒedzi nɛ la ta. Eƒe akpedaha enye alafa etɔ̃ etɔ̃lia. Ƒe kpukpui gbãtɔ kple evelia Yesu woko ŋu me ku ɖo wokoe la nye kplɔla nye. Eƒe akpedanu enye franc akpe atɔ̃. Le nye dziɖuɖukpɔkpɔ le bac 2 dodokpɔ la ta franc akpe ɖeka. Nenema ke nye miavi bubu eya hã ɖu dzi le bac 2 ƒe dodokpɔ ele akpedam franc akpe eve. Le vɔsamlekpuia dzi mele akpe dam na Mawu si kpɔ tanye le sukuƒe ɖeka si le enu wum la me. Eve nunye be meɖu dzi hã le bac 2 dodokpɔ me franc akpe eve. Mele akpe dam na Mawu le lãmesẽ si wòtsɔna dzilanyewo kple ƒonyemeawo kple nye ŋutɔ hã ta. Akpedanu franc akpe blaeve-vɔ-atɔ̃. Akpedanu nya aɖeke mekpe ɖe ŋuti o franc akpe eve. Bubu nya aɖeke mekpe ɖe ŋuti o franc akpe ade. Ewolia franc akpe blaetɔ̃-vɔ-ɖeke biedze ɖeka kple franc akpe adre. Mina ne miawɔ ɖeka kple akpedalawo ne miado gbe ɖa. Fofo dɔmenyotɔ kple amenuvela, miele bubu kple dodoɖedzi tsɔm na o, elabe ewoe le mia nu vem ɣe sia ɣi. Aleae negaɖe ɖokuiwo fia nɔviwo eviwo le nu vovovo me. Wodo ɖe ŋkuwo me kple woƒe akpedanuwo kple ewoliawo. Míele kuku ɖem na wo be nalɔ̃ axɔ woƒe akpedadawo to Kristo Yesu miaƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Amen. Hadzihawo, kekeli, hadziha gã.
Dabla Emilia, Tokpukui Ewolia va serewi ashie kelia di. Evelia le Paulo pe agbale si wongloro de Romato lame. Romato ta Emilia, Tokpukui wi Evelia va sere blavovo atolia di. Donc on a maunya se siamia dogbera. Mia fofo si le dipo. Eyi la gadobe mia so agbenyala. Ni le koko pomna obe
na bu miaƒe gbɔgbɔmetɔwo bene miate ŋu ase wo nya la gɔme bene miate ŋu anɔ agbe le eŋu. Miebia sia to mia ɖela kple mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla vɔvɔ enyilia tso kpukpui ewolia va se ɖe 89 dzi. Yakob dze mɔ tso Bersheba ɖo ta Aram. Eva ɖo teƒe aɖe si Zadore le eye wòtsi afi ma dɔ. Etsɔ kpe aɖe le afi ma ziɔ eye wòmlɔ anyi do alɔ. Eku drɔ̃e kpɔ atrɔe aɖe. Egɔme to anyigba ke eƒe nugbɔ ɖato dziƒo. Kpɔ ɖa, Mawudɔlawo le eliam, le dzi yim, le ɖiɖim. Tete Yehowa le tsitre ɖe ŋgɔ gblɔ nɛ be, "Nyee nye Yehowa, tɔgbuiwò Abraham kple tɔwò Isak ƒe Mawu la. Matsɔ anyigba si dzi nèmlɔ la ana wò kple wò dzidzimeviwo. Wò dzidzimeviwo asɔ gbɔ abe bubu ɖeɖi ene, eye miakaka ɖe xexe ƒe yedzeƒe, yetoɖoƒe, dzigbeme kple anyigbeme katã. Wò kple wò dzidzimeviwo dzi mato ayra anyigba dzi dukɔwo katã. Kpɔ ɖa, manɔ kpli wò, makpɔta wò le afi sia afi si nayi, eye makplɔ wò agbugbɔ ava anyigba sia dzi. Nyemagblẽ wò ɖi akpɔ o, ke boŋ mawɔ nugbe si medo na wò la dzi godoo." Esi Yakob nyɔ la, egblɔ be, "Aƒetɔ la le afi sia pɛ, eli gake nyemenya o." Vɔvɔ ɖoe wogblɔ be, "Afi sia dziŋɔ loo, Mawu ƒe aƒe kokoko wònye, eye teƒe sia la dziƒo gboe." Esi Yakob fɔ ŋdi kanya la, etsɔ kpe si woziɔ la ɖo anyi abe dzesikpe ene, eye wòkɔ ami ɖe edzi. Azɔ ena ŋkɔ teƒe la be Betel. Woyɔa teƒea ma tsa be Luz. Amen. Romatɔwo ƒe agbalẽ, Romatɔwo ta enyilia tso kpukpui 12 va se ɖe blavɔvɔ 5 dzi. Ale nɔviwo, dɔ aɖe ti mía ŋu si wodze be míawɔ godoo, ke menye dɔ si ŋuti la di la wònye bene míanɔ agbe le nu si ŋuti la di la nu o. Ne mienɔ agbe ɖe nu si wo ŋuti la di nu la, miaku. Ke ne mietsɔ gbɔgbɔ la wu dɔwɔna si ŋuti la wodina la, mianɔ agbe. Ame siwo katã Mawu ƒe gbɔgbɔ la kplɔna la, Mawuviwo wonye. Menye gbɔgbɔ si nɔa kluviwo me la wotsɔ na mí bene mianɔ vɔvɔm o, ke boŋ gbɔgbɔ si nɔa viwo mee miexɔ. Esia ta, ne miedo ɣli be, "Ao, tɔnye lɔlɔtɔ la," Mawu ƒe gbɔgbɔ la ŋutɔe wɔ ɖeka kple míaƒe gbɔgbɔ heɖia ɖase na mí be Mawuviwo mienye. Ke nenye be Mawuviwo mienye la, ekema Mawu ƒe domenyilawo hã mienye, eye míanyi dome kple Kristo. Ale si míekpe fu abe Kristo ene la, nenema ke woado míawo hã ɖe dzi abe eya ene. Le nye nukpɔkpɔ nu la, ne wotsɔ fu siwo kpe mie le fifia la sɔ ɖe ŋutikɔkɔe si ɖege woa la afia mí ŋu la, fukpekpeawo meɖi naneke kura o. Mawu ƒe nuwɔwɔwo katã le lalam heti dzi vevie be Mawu naɖe viawo ɖe go afia, elabe wobu fɔ Mawu ƒe nuwɔwɔwo be wonye nu maɖinuwo, ke menye le wo ɖokui si o,
Mawu ŋutɔe ɖoe be wòanɔ nenema. Ke hã la, mɔkpɔkpɔ sia li be gbe aɖe gbe la, nu siwo katã Mawu wɔ la maganye kluvi azɔ o. Woava vo eye womagblẽ o. Ale be woawo hã woakpɔ gome le ablɔɖe kple ŋutikɔkɔe si na ge woala Mawu viwo la me. Elabe mienya be va se ɖe fifia la, Mawu ƒe nuwɔwɔwo katã le veve sem hele ŋeŋem abe nyɔnu funɔ si fu le ɖuɖum la ene, ke menye Mawu ƒe nuwɔwɔ ɖeɖe ko hã o, ke boŋ mí ame siwo do ŋgɔ ɖɔ gbɔgbɔ la ƒe nunanawo kpɔ la hã, míele ŋeŋem le mía ɖokui me hele lalam be wòaɖe míaƒe ŋutilã be wòazu viwo. Mɔkpɔkpɔ sia na Mawu xɔ mí ɖe agbe. Nu si kpɔm ame aɖe le wo xo la, megakpɔa mɔ nɛ o. Ame ka gakpɔa mɔ na nu si kpɔm wole la? Ke ne míele mɔ kpɔm na nu si míekpɔna o la, ekema míedo dzi le elalam. Amen. Míaxɔe ɖe dzi kple eha 498, kpukpui gbãtɔ, evelia kple etɔ̃lia. Nɔviwo, miƒã ku nyuiwo zi ale si nudoɣi li. Miwɔ dɔ le Yesu ŋkɔ me va se ɖe si wòagava. Ha 498, kpukpui gbãtɔ, evelia kple etɔ̃lia.
enye nyanyue la va le si Matteo ŋlɛne tawi etɔ̃lia ƒe kpukpui blavevɔ nelia va se ɖe blatɔ̃lia dzi kple kpukpui blatɔ̃vɔ adelia va se ɖe bla enelia dzi. Mina mi katã míadzra mía ɖokui ɖo hena Mawu ƒe gbedeasi sese. Matteo ƒe enyi la tso kpukpui blavevɔ etawi etɔ̃lia tso kpukpui blavevɔ enelia dzi le gɔmeɖeɖe ya me le gbɔgblɔm be Yesu do lo bubu na wo be dziƒofiaɖoƒe la ɖi ame aɖe si wu nuku nyuiwo ɖe eƒe agble me. Esi ame sia ame dɔ la, eƒe futɔ la va eye wòwu gbewuwli ɖe eluawo me hedzo. Eke si eluawo mie tsi hele ʋaʋãm la, egbewuwliwo hã va dze le wo dome. Aƒetɔ ƒe dɔlawo va gbɔ eye wogblɔ be aƒetɔ menye nuku nyuiwoe neƒã ɖe wò agble me oa. Afi ka gbewuwliawo tso va le eme. Eɖo ŋu na wo be futɔ aɖe wɔ esia. Edɔlawo be edzi be míayi aɖaho gbewuwliawo ɖa. Eɖo ŋu na wo be ao. Elabe ne mieyi gbewuwliawo ho ge la, miava ho luawo akpli wo. Migblẽ luawo ɖe ekple gbewuwliawo ɖi be wo katã nava ti va se ɖe nuŋeɣi. Ekema magblɔ na nuŋelawo be woaho gbeawo gbã, ablawo ta eye woatɔ dzo wo. Emegbe la, woaha elu la hã alɔ ayi ɖe nye ava me. Eye Yesu do mɔ ameha la eye wòva aƒe me. Eƒe nusrɔ̃lawo eva gbɔ gblɔ be eɖelo si nedo le gbewuwli siwo le agblea me la gɔme na mí. Yesu ɖo ŋu na wo be nuku nyuiwo lae nye amegbetɔvi la. Agble lae nye xexea me. Nuku nyui lae nye ame siwo le fiaɖuƒe la me. Egbewuwliwo nye ame siwo nye vɔ̃ɖitɔ la tɔwo. Eye futɔ si wu gbewuwli lae nye Abosam. Nuŋeɣi lae nye xexea me ƒe nuwu. Eye nuŋelawoe nye Mawu dɔlawo. Ale si woƒo gbewuwliawo nu ƒu eye wotɔ dzowo la, nenema ke woanɔ le nuwuwu ŋkekea dzi. Amen.
lɔlɔtɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me. Enyatia be kpɔmɔ na aƒetɔ si wɔa eƒe ŋgbedodowo dzi. Leke míakpɔ mɔ nɛ be ele eƒe ŋgbedodowo dzi wɔ ge. Gbe ɖeka ŋutsu aɖe nɔ Samaria, eŋkɔe nye Simon Afakala, eyi ke Filipo, Yesu ƒe apostolo yi va yi ɖe gbeƒã mawunya na Samariatɔwoa, ame geɖe trɔ dzi me. Eye Filipo hã, Simon hã wɔ abe ɖe wòtrɔ dzi me ene, wode tsi ta nɛ kekeŋ, ye medzona le Filipoa gbɔ. Eye esi apostoloawo tsitsitɔwo Petro kple Yohanes ame yiwo le Yesu teƒea wose be Samaria xɔ mawunya la, wo tsɔe ɖo ɖokui dzi trɔ va Samaria tso Yerusalem, eye woda asi ɖe ame yiwo ke Filipo de tsi ta na dzi be woaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunana. Eyi Simon Afakala hã kpɔa, enu yi wòwɔe nye be va tsɔ ga home gã aɖe tsɔ va na Petro kple Yohanes be no na ŋusẽ ya tsa yi, no na yi tsa ale be ne yi tsɔ asi da ɖe amewo dzia, gbɔgbɔ kɔkɔe ne dze ɖe ameawo dzi ne wɔ dɔ le ameawo me. Eyi ke Petro kpɔa, enya yi Petro gblɔ nɛ nye be mia kple wò ga la miatsrɔ̃, vɔ ne medzi be yeatsrɔ̃ enu yi nate wɔe nye be natrɔ le wo dzi me, eye susu vɔ̃ɖi yi ke le asi wa naɖe ɖa bena Mawu naxɔ wò, eye wòatsɔ eƒe wò nu vɔ̃ ake wò, eye naxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe abe nunana ene. Ŋutinya ya ɖe fia mi be le Mawu ƒe aƒe me hã enu gbegblẽ ate nɔ nu nyui xa, eye Mawu nya yi ke nye nyanyuia ɖe fia mi be nu yi tae wòle na mi be míakpɔ mɔ na aƒetɔa be ele eƒe ŋgbedodowo dzi wɔ gea, eɖe fia mi kɔtɛ be Yesu do lo ku ɖe elu yiwo ke nyoa kple gbewuwliwo ŋuti, be nene ame aɖe wu eluwo nye nu nyuiwo, vɔ futɔ va wu gbewuli ɖe me. Nu ka ta Yesu do lo ya? Nu yi ta wòdo lo nye be eɖe afu na ame aɖewo be woakpɔe be le nu nyui ƒe ahadamea, enu gbegblẽ hã li, vɔ Mawu ɖo to kpɔ nua nenema. Yesu dzi be yeaɖe fia wo ko be gbe yi gbe ke Mawu la klẽ azia ɖe, eye woakpɔ nenye be ekua lolo alo ekua me loloa, eye gbe ma gbe nye ʋɔnudrɔ̃ŋkeke agbe. Mawu agba edea bubu yebe nuwɔna yi ke nye enuwɔwɔ yi ke nye amegbetɔ eŋuti, le yi me ke wòdea bubu eŋutia, enya be le xexea mea dodokpɔ kple tetekpɔ ate ŋu do go amegbetɔ, eye ehia yi aɖe bena wòatso nya me, eye wòadzo le gbegblẽ ƒe mɔ dzi ava nyui ƒe mɔ dzi. Mawu ma kea egbɔa dzi ɖi na eƒe nuwɔwɔ yi ke nye amegbetɔwo, elabena avulele tsɔtsɔke kple ŋutifafa vana le ɣeyiɣi aɖewo megbe si ke dziɖehehe mamawo enɔ anyi, vɔ na mi kristotɔwoa menye míaƒe dɔdasie nye be ne míkpɔ ame aɖe kɔa míagblɔ ne be leke mekpɔ ŋkuwòme ame ba ɖe ene nyo o, menye dɔdasiwoe mɔ. Edɔ yi ke Mawu bia tso mía sie nye be míado gbe ɖa bena ne nuŋeɣia ɖoa, enuŋelawo nava, eye Mawu ƒe dɔ ne trɔ ɖe mía ŋuti be míate ŋu atrɔ dzime, eye anɔ alẽawo dome. Ke ma gbedodoɖa biabia kple kutri kuku ya, eye awɔe be míate ŋu kpɔ mɔ na Mawu ƒe ŋgbedodo ƒe vava, eye nu yi gakpe ɖe ŋuti nye be ele na mi be míaxɔe, eye wònye dɔ tɔxɛ nye be míawo ŋutɔa gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe gbɔ yi míenye, eye yi ke mi nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe gbedoxɔ ta, míawo míawɔ dɔ le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kpɔkplɔ te hena enuŋeŋeawo ƒe agbɔsɔsɔ le go nyuitɔ me. Le esime ke gbɔgbɔ la ŋutɔ ɖi ase kpe ɖa ɖe mía ŋuti, Mawu vi míenye ta ele na míakpɔ na aƒetɔ si ke wɔ eƒe ŋgbedodo dzi le Paulo gbɔ ɖe. Paulo eɖe nya ɖewo me ku ɖe afia tutu na ame le xɔse me, eye eta anyilia nye lele ƒoƒu yi ke
wòwɔ ebe ame siwo Mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔna la woawo la Mawuviwo nye kema enu yi dea dzesi ame be nye Mawuvie nye Mawu ƒe gbɔgbɔ yi ke le amea kplɔm vɔ le ŋuti la nu la mi mate ŋu kpɔ amea zi ɖeka kɔa ade dzesi o vɔ Mawue la ɖe fia mi yeƒe gbɔgbɔ ye la wɔ nɔƒe ɖe amea me hafi mianya be amea Mawu ƒe gbɔgbɔe le kplɔm alo futɔ ma ƒe gbɔgbɔe le amea kplɔm ye ta wole gbɔgblɔm be gbɔgbɔ la ŋutɔ ɖia ɖase kpena ɖe míaƒe gbɔgbɔ ŋuti be Mawuviwo mienye egɔme nye be gbɔgbɔa nana kakaɖedzi mi gbɔgbɔa kpena ɖe mía ŋuti be kakaɖedzi blibo nenɔ mía si be Mawuviwo mienye wotu afia na mi le xɔse me eye kakaɖedzi ya wɔnɛ be míenɔ agbe le kekeli me kekelia nye dzidzinya nyui yi ke le mía me be míaɖe zɔ eye míaɖe afɔ nyuie le nuwo katã me ne Mawu ƒe gbɔgbɔ ele mía kplɔma yeƒe gbɔgbɔa eƒonɛ ɖe mía nu be wòatsɔ nunya detotɔ na mi ne nya aɖe dzɔa fi yi ke gɔmesese detotɔ lia aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ ye atsɔe na wo be nate ŋu ake ɖe ŋuti eye tovo na ya atsɔ dzidzɔkpɔkpɔ ade me wòxe na aƒetɔ ƒe dɔwɔwɔ nunya detotɔ kple dzidzɔkpɔkpɔ yi ke akpe ɖe ŋuti wo be ate ŋu aɖe zɔ ke ma le yi míadze Mawu ŋua mía ŋutɔ mi menye o va Mawu ƒe gbɔgbɔ ye tsɔna eƒe nunya kple eƒe nɔnɔmea nana mi Paulo le gbɔgblɔm be nuwɔwɔ bliboa le Mawuviwo ƒe ɖeɖeɖe go kem lala ke ma ne ame ɖe nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe gbedoxɔ ame ɖe dziƒo nunya eye nunya detotɔa le esi ame ɖe dzidzɔ le eme be wòaɖe zɔ le Mawu ƒe dɔmea ke ma eme kɔna be ame yi ke Mawu trɔ asi le ŋutia ye be teƒe yi ke wòle son environnement nu yiwo ke ƒo xlẽ hã woake ɖe ŋuti be Mawuvi aɖe va teƒea ne teƒeawo ƒo ɖi ne teƒeawo gblẽ ne nu siwo ke mele teƒewo le teƒea aɖɔe ɖo enumake elabena Satana mewɔa nu nyui o medzina be susu nyui ne nɔ tame na mi o eye dzi nyui ne nɔ mía si o ta míakpɔ be vovototo le me ne ame aɖe Mawu ƒe gbɔgbɔ le ekplɔma ne le teƒea aɖɔ nuawo ɖo adi nuawo be nyonyo nuawo be keklẽ kple nuawo be vuvlu kple ŋgɔgbe yi vɔ ne gbɔgbɔ bubu aɖe le amea mea eya metsɔ aɖeke le nua me ne nua gblẽ dzia menye be nya o elabena ele kadede me kple gbɔgbɔ yi ke tsitre ɖe Mawu tɔ ŋuti lɔlɔtɔwo eta wogblɔ be xexea me katã le ŋeŋem eye míame siwo ke ɖɔ gbɔgbɔ ƒe ŋgɔgbe nua hã ekpɔ hã míawo mi le ŋeŋema me gbɔgbɔ ƒe ŋgɔgbe nua nye ame yiwo xɔ Yesu Kristo dzi sia gbɔgbɔ agbɔna edɔ ge le xexea me ame yi do ŋgɔ ne nye Kristo eye wɔe be edzrewo mamawo tsitretsitsi ɖe ame ŋutiwo aʋawɔwɔwo sɔgbɔ le xexea me yi wòle be míame yiwo xɔ gbɔgbɔa ƒe ŋgɔgbe nuwo hã míato ema me eye to ya me toto mea ɖewo le mía eleke míetona me Mawu ƒe gbɔgbɔa kpena ɖe mía ŋuti míase gɔme be míabe fukpekpeawo mele ɖeke me le ŋutikɔkɔe si ke ava va me esi wònye be Mawu ŋutɔ ɖea eɖokui fia eviawo kple eƒe ametsiatsiawo ta ele nam be makpɔ mɔ na aƒetɔa si ke wɔa eƒe ŋugbedodowo dzi enu ya ye woɖe fia mi le mawunya gbãtɔ me be Yakob Isak ƒe vi yi ke nye venɔvi na Esaua
efi nɔvia ƒe ŋgɔgbevi nyenye xɔ le si to ayemɔa dzi nɔvia hã ewɔ movinu ya nuɖu agba ɖeka ta na va sa o ŋgɔgbevi nyenye movinu ma migawɔ ya lo exɔ ya gba evelia wo kple nɔa woto ayemɔa ɖe dzi xɔ le be yayra le fofoa si eye eyi ke fofoa be ŋkume kɔzɔa ɖo dzi be aɖe ta le nu ye wòle na be wòasi adzo yi ɖe ninea Laban gbɔ emɔa dzi wòle dzo yina ye zã va yi do nɛ ye wòziɔ ta ɖe afi aɖe etɔ manyaƒe kple nɔ manyaƒe amedzrowo ƒe edu aɖe ƒe agbonu eyi wòmlɔ anyia didriwɔla ya apasatɔ ya amegɔmeɖula ya kple fiafitɔ ya o Mawu va ɖe ɖokui fie yi ko va kpɔ atsrɔkpea elima kɔ etɔ dzi kple anyigba kaka wòakpɔ dzi kɔa Mawu dɔlɔ le ɖiɖim ɖe dzi le dziƒo yi woyi wònyɔ kɔ be awɔ ɖe ɔ be Mawu le teƒe ya eŋɔ dzi li nu kawoe Mawu dzi be yafia Yakob le ema yi me enugbãtɔ enye bena ɖe edzi bena tso yi ma yi mea yafia bena etrɔ zu yi ƒe ametsatia ame dom ɖe ŋua egɔme nye be ewɔ nuwo va yi eto nu geɖe me eye nu mawo tui ɖo be wòagake ɖe Mawu ŋuti kpokploe ɖe Mawu dzi bena yaɖe fia be yetia azɔ eye to Yakob dia dzidzimewo katã ame yiwo xɔ Kristo dzi sia woazu yayra me enu ma edɔ aƒetɔ aɖe be eyi wòyi ɖe ninea gbɔ kaka trɔ gbɔna hã Mawu va do go kpli eye wòavu kple ebe dɔla yewo trɔ ŋkɔ nɛ be womagayɔ be Yakobo egɔme yi be didriwɔla kple apasatɔ kple nuɖakawɔla ƒe ŋkɔe ma woatsɔ ŋkɔ nɔ be Israel kema ezu ametiatia ame yi ke ɖo ŋu ɖe Mawu ɖo ŋu ɖe ŋu gake nu yi gaɣla ɖe me nye be akɔntali wòdza na eƒe Mawu le nu yiwo katã wòdza wɔ zɔ ŋuti eye enu bubue nye be Mawu ɖe fie be eye nye takpɔla mikpɔ fi ma ɖa gbedadaƒoe ame ɖeke hã meli o va Yehowa Mawu ɖe fie be eye la kplɔe le ebe mɔzɔzɔa me yakpɔ ta eye yagakplɔe gbɔ kema le nyateƒe mea enya vava wònye be Yehowa nye nye kekeli kple nye xɔname ame kae ma vɔ̃ Yehowa nye mɔ na nye agbe ame kae adi ŋɔ nam na ame vlo wotso ɖe ŋutinye hã woakli nu adze anyi Salomo 27 gblɔ nena Yehowa nye míaƒe kekeli ŋdɔkutsu te nɔ ʋuʋum eye viviti te nɔ dodoma ne Mawu ya kplɔa akplɔ wò be nadze si eye nate ŋu trɔ dzime ta eye nazu nuwɔwɔ yeye enu bubu yi ke Yakob akpɔ le nua me nye be ɖe eva kpɔ be dziƒo ƒe agboa ŋutɔ nye fi yi ke lea eye dziƒo ƒe agboe wònye ne Mawu dɔlɔ te le edzi tom le yiyim le vava ma eye nu vɔ wɔla ya etsɛ ate to fi ma kɔa ake ɖe Mawu ŋuti Mawu dzi be aɖe fia le go bubu me be ɖe le míaƒe ʋiʋliwo katã me be míanya Mawua be míayi fi agagbɔ va anya Mawua ɖe mi mate ŋu anyae abe amegbetɔ ene o Mawu ŋutɔe ɖena eɖokui fia c'est Dieu qui se révèle à nous ye ŋutɔe ne mi le esubɔm le nyateƒe gbe gbɔgbɔ me kɔa ye ŋutɔe ɖena eɖokui fia kema eya wɔm ne le ɖe le benɛ tsi ɖe dzi le Mawu nyaɣeɣle gbedodoɖa kple nusɔsrɔ̃ me Mawu la ɖe eɖokui fia o le fi yi ke ne le abena nate ma dzesi ne eɖe eɖokui fia mi aleke nu yi me míawo míate ŋu trɔ ɖe ŋuti le nye be míawo ya míadze si zɔ eye míatsɔ subɔsubɔ yi ke nye vavãtɔ kple nyateƒetɔa atsɔ aɖe fia Yohanes tanelia egblɔ na mi be Mawua gbɔgbɔe ame siwo ke le subɔm la na subɔe le gbɔgbɔ kple nyateƒe me kema enu ɖeke me le míasi míatsɔ na míaƒe Mawu wu be subɔsubɔ yi ke dze eyi ke nyo eyi ke nye vavãtɔ eyi ke tso míaƒe dzi vavã me edzi ma mee nyuitɔ ava le eye Satana ate nɔ nu sia nu wɔm ate nɔ tsitsim ɖe dzi kple mi vɔa Mawu la ɖe mi le nuŋeɣia eye míanɔ eƒe fiaɖoƒea me Mawu ne kpe ɖe mía ŋuti wòado ŋusẽ mi bena le yi ke míele mɔ kpɔm nea azɔli wònye zɔm míele azɔli zɔm míele bena míanɔ tsitsim ɖe dzi wò ŋutɔ ɖo la bia ɖokuiwo se be ɖe fi yi le tsitsim ɖe dzi alo yi le megbedome va alo yi le togotogo ƒom le ye ɖokui me
enu wo gɔme yi sena le mawu be nya me tsã ɖe le gbedodoɖa kple azɔli kple mawu me ɖe ye ɖe zɔa ye ɖe ɖɔa alo ye gatsi megbe eya me mawu la ɖe ɖokui fiawo le be nate ma se eƒe ŋugbedodowo gɔme mawu ne kpe ɖe mía ŋuti wòave mía nu be míanɔ eƒe kpɔkplɔ te yeƒe gbɔgbɔ woanɔ mía me ne wòaɖe ɖokui fia mí le sia yi me le míaƒe agbemeŋkekewo katã me amen. Mɔkpɔkpɔ akplɔ mi.
Mawu mavɔmavɔtɔ wosi nye yayrawo katã fofo nye míaƒe dzi le akpe dam na wo le nunana xɔasiwo nena mi ta gbɔgbɔmetɔ kple ŋutilãmetɔwo ne nyro mi kɔsiɖa me míeɖe le me tsɔ va de wo nunanawo me míeda akpe na wo bena ne ɖe mɔ be míawo hã míana nu le wò aƒe me hena wò dɔ ƒe ŋgɔgbe dede fofo akpe le Kristo míaɖela ƒe ŋkɔ me amen. Ha alɔfa eve blanyivɔ etɔ̃lia gbogbo gbãtɔ kple evelia be agbexɔxɔmɔ ɖeka hɔ̃ koe li. Yesu gɔmeɖoɖo vava la koe li. Kɔ bubu aɖeke mele dziƒo te, mɔ bubu aɖeke meli o. Yesu Kristo gbãtɔ kple mlɔetɔ, gbogbo gbãtɔ kple evelia.
gbe ɖa na aƒetɔ la le mɔkpɔkpɔ na eƒe ŋugbedodo diwɔwɔ mea. Ebia dɔ ɖewo tso míawo hã mía si be míakpɔ mɔ na ye. Míado gbe ɖa ɖe mía nɔewo ta. Míatsɔ eƒe nya tsɔ de dɔwɔwɔ me. Mímanɔ ame bubu kpɔm be yame baɖa me yame nyo a míava Mawu ƒe lɔlɔ si wòtsɔ na mí ta le yi ke nutrɔnu le si wòte nutrɔ la asi le ame ŋutia. Ne dɔ aɖe li míawɔ ɖo na mía nɔviwo gbɔ enye míado gbe ɖa ɖe mía nɔewo ta. Anɔ mía ɖokui si aɖe zɔ ayi ŋgɔ le aƒetɔ ƒe gododokpli me ne míaƒe ŋutinyawo wòatrɔ. Mí ɖo la nya ne mí le tsitsim ɖe dzi alo mí le megbe yim. Edɔ yiwo Mawu bia tso mía sie ma. Mawu dɔmenyotɔ kple amenuvela, akpe na wò be nètsɔ wò agbenya na mí. Esi ke míese la, míese gɔme be enu yiwo ke nèƒãna enye nu nyuiwo, gake ne ɖea mɔ ɣe aɖe yiwo be futɔ ate ma ƒã nu yiwo ke mí mele mɔ kpɔm na o hã fa. Elɔ̃ mí, egbɔ adzi ɖi na mí, eye ne di vevie be ne nu ŋeyi aɖewoa, nyateƒea adze, eye míakpɔ vovototo le nuku nyuiwo kple nuku gbegblẽwo dome. Vɔ ne bia tso mía si be míawo ya míado gbe ɖa, ne bia tso mía si be míanɔ ŋudzɔ, ne bia tso mía si be míanɔ kadede me kple yi, ne bia tso mía si be míatsi ɖe dzi le mía kple woƒe zɔzɔm gbe sia gbe me. Yewoa ye ne le biabiam tso mía si, eya me míakpɔ mɔ be nawɔ wo ŋugbedodowo dzi le. Akpe na wò ɖe nu yiwo katã nètsɔna na mí ta. Ɖe mɔ na mí be míadze si míaƒe vodadawo, ne nàtrɔ asi le mía ŋuti, ne míazu nuwɔwɔ yeye, ne nàtrɔ ŋkɔ na míawo hã abe ale yi ke nèwɔe na Yakob ene, eye ɖe awu xoxotɔ le ŋuti tsɔ awu yeye do nɛ, eye ne yɔe be ne trɔ zu yayra mea, nenema nàwɔ na míawo hã. Megana mía be edzi ne do kpe ɖi o, ba dzia nàtrɔ asi le ŋuti na mí, susu nyuiwo nanɔ tama na mí, eye míaɖo lɔlɔ̃nu nyuie, eye wo gbɔgbɔ naɖo kpe dzi na mí be míenye Mawuviwo, eye kekeli kple nunya detotɔ kpakple lɔlɔ̃ dzidzɔkpɔkpɔ nayɔ mía me fũu. Míedzi be míada akpe na wò ɖe mía viwo ta, ame yiwo ke nèkplɔ to sukuƒe ɖeka me, wo to me ale yi ke woate ŋui. Mawu wò ŋutɔe na dziɖuɖu tɔwo, ame yiwo ke mekpɔ dziɖuɖuwo hã wò lɔlɔ̃nue be woase nanewo gɔme le eƒe yiwo gbɔna me. Míetsɔ nufialawo de asiwo me be nàdo ŋusẽ wo be le sukuƒea ƒe mɔkekea me woadzra ɖo nyuie bena mía vi yiwo ke woagatu wo ɖoa, woatu wo ɖo le blibodede me keke. Míetsɔ dzilawo de asiwo me ɣeyiɣiawo me, ɖeviwo le aƒe mea, wɔna geɖewo va na me, eye míatu wo ɖo hã be amenyenye ne nɔ lãme na wo, agbe yeye ne nɔ lãme na wo, susu yeye kple dzidzi yeye ne nɔ wo si. Nua nye etsɔ me yi ke gbɔna na ƒomea, dukɔa kple hame la keŋkeŋ. Míetsɔ confirmatio ƒe nusɔsrɔ̃ yi ke gbɔna ƒe gɔmedzedze de asiwo me. Woe la nye dziƒogbo la ʋu ɖe ɖeviawo dzi be woalɔ asrɔ̃ nu le ɖokuibɔbɔ, movevie ɖoɖo kple
ame bubu katã me Mawu gã míeda kpe na wo ɖe Togo presbytere nyanyui hamea ta be le synode bladre vɔ atɔ̃lia mea ne da asi ɖe wo dɔla ŋutsu dzi be wòanye moderator Mawu gbagbe ŋusẽ katãtɔ míele kuku ɖem na wo be wo gbɔgbɔ kɔkɔe nanɔ wo dɔtsɔla ƒe agbe me nana wòade vovototo nyui kple vɔ dome nakplɔe be wòado ayi agagbɔ le nyametutsuawo mea wòasi kple wo ŋusẽ nanɔ edzi naɖe nu yiwo katã dzina be yeado kplɔamatsɛ na ŋgɔnɔla gbãtɔwo ɖa le eƒe agbe me wòazɔ le ɖokuibɔbɔ kple toɖoɖo me eye natsɔ safui de asi me nɛ be wòaɖe zɔ le wo Yehowa Mawu ƒe kpɔkplɔ te agbetɔ be susu agbetɔ be nugɔmesese na yi to le eƒe agbe me Mawu gã le yi ke nukpɔ deŋgɔ susu la nɔ esi hamea ƒe vuvlu le gota kple le gbɔgbɔ me tutuɖo yiwo ke wòatsɔna eye nu yiwo ke le mía sia dzikpɔkpɔ kple ŋutidɔwɔwɔ nyui aƒetɔ woe la tsɔ gbɔgbɔ ma de me eye nàde megbe kple ŋgɔ nɛ ne mlɔ nya namlɔ anyi kpli ne tsitea natsite kpli nenema ke nawɔe na hamemegã dɔnunɔla hã me yeye yi ke ne tia bena edɔa nayi le ɖoɖo nyuitɔ me míetsɔ avedi presbytere nyanyui hamea de asiwo me akpɔrɔ be dɔ yiwo katã ne le wɔwɔm ta le yi ke edɔ le yiyim kple ŋku yiwo ke wotsɔ le mía kpɔ ma wo ɖeka koe nya nu yiwo gale ŋgɔ na mía míetsɔ wo gble ɖe wo kpɔkplɔ te ɖoɖo yiwo ke la va me le avedi hamenɔƒea mea ele wo kpɔkplɔ te aƒetɔ wo ɖeka ko nanye subɔla nyuitɔ kple aɖaŋuɖola nyuitɔ na mí le wɔnawo katã me míetsɔ Togo dukɔa de asiwo me edukplɔlawo ne gblɔ na mí le wo nyame be efiawo kple dungɔnɔlawoa woƒe dzi le eƒe asi me eya ta wo dzi nenɔ woƒe wo asi nenɔ wo dzi gbe sia gbe eye nu yi ke la de dukɔa dzi nu yi ke la na dukɔa avlu dukɔa la de zɔa eya ko natsɔ na wo mena mía akpɔ dzidzɔ abe dukɔmeviwo ene dɔnɔwo tseviwo kple ahosiwo wole asiwo me ɖekanyitsilawo ame yiwo le veve sem a wo ŋutɔ la do go wo eye nakɔ vevesese ƒe agbalẽwo dzi ame yiwo wɔ ɖoɖo be yewoado ɖe ŋkuwo me abe srɔ̃ŋutsu kple srɔ̃nyɔnuwo ene wole asiwo me ame yiwo hã wodzi be yewoawɔe vɔ womekpɔ wɔe oa aƒetɔ nado ŋusẽ wo be woatsɔe va eye wo ŋusẽ na wɔ wo míazu kesinɔtɔwo le gbɔgbɔ me le nuwo katã mea fi yiwo ke aʋaɣliwo le ɖiɖim le fi yiwo ke masɔmasɔwo lea dom ŋuti vava va si ɖe wo ne míatsɔ bubu kple akpedada na wo le Kristo avuléla kple kplɔla ɖeka hã ma ame si kpe fu ye wòku eye wògatsitre tso ame kukuwo domea yeƒe ŋkɔ mee míbia wo esiawo katã le amen. Le tsitrenu mi na mí katã míado aƒetɔ ƒe gbe si wòfia mí la agblɔ be mía Fofo si le dziƒo ŋkɔŋuti na wofia na wɔwɔ wo lɔlɔ̃nu le anyigba dzi si wɔ ale si wɔnɔ fiasu mía nu egbe la me tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí si wɔ ale si míawɔ míetsɔe kena ame siwo da vo le mía ŋuti la ene megakplɔ mí tetekpɔ me ke míele lãmesẽ kɔsiɖa si ke míedze gɔme nyitsɔ kɔsiɖa gbe va yia míele nu wum egbea le Mawu Fofo la Vi la kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me amen. Mise nuxlɔ̃amenya eye mi xɔ Mawu ƒe yayra kpɔ mɔ na aƒetɔ si wɔa eƒe ŋugbedodowo dzi kpɔ mɔ na aƒetɔ si ke wɔa eƒe ŋugbedodowo dzi la Mawu ame si ke nana wo kpɔ mɔ nɛ la nana dzidzɔ kple ŋutifafa nayɔ mi tam elabena miexɔ edzi se
ale be gbɔwɔ kɔkɔe la dom se mi be mɔkpɔkpɔ nagati mi o. Amen. Ha alɔfa atɔ̃ kple adelia kpukpu gbãtɔ velia kple tɔlia miadi wo Yesu me ko manɔ esia nyi nye ɖoɖo naneke manyam ɖa o va se ne maɖo dziƒo.